Kedamtang aruni phai ke thomarni Manipur along khaiso hejanang bong ke charwo jok Manipur state adang pe along me ke cho ami hi tok monsi sekha khangjanglo bangso phi non malo Manipur alo banghini soarlo phan aperi hekla pen towar pi radang lo malong padamsi therak me me asai ke klema puthak det pia dang along hur chodut anpinlo Lason si Manipur along rialong kuki soarlo banghini aphan aperi plok epen towar pi ke padam anchot kalisi Otlang no munit ang tin kawetu meme hingno ke claim dun a visual ke damtang jakhong ni phai inquiry ni social media long nang tlang hamdu bangso puthak det pia dangalong hur ke chodot asonsi pini diphu arong sopia long ke do ru samson sing ti chikimo amir biri akhing no long aphl sia hian pen chepatu piponsi kache songa sai dengpon bangso kache songa sai ke deng hot karbi kuki marben ke danglo karbiang long arlo ke do an inglong khai tum cherap chitodun si kache song angtong pidun Manipur along khai song bong ke pachar ho hu sorlo tuma phan risi mason kapin chong pona bangki kahino parpik akamlo bangso hot Manipur Chief Minister N Biren Singh kopia thesi khai do anaphan kilangpon kiplak dokoklo alang ni chiting ne detma ni inut kilang ke pangbar nang chia bang puloku alama bang Manipur along kuki atum kache pachong abohalong abangki kilang dam prianta avi Bonta meite atum kachipachong abohalong abang ansi damchok laki ke chok chinai akam lopusi mara khai hinpen ningjepon जनजाति लड़ाई में औरत वुमेन्स को हथियार में इस्तेमाल करके लोगों ने एक दूसरे को लड़ाई में औरत को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके वहाँ काम हो रहा है बोल के लोगों को पता चलने लग गया सारे देशवासियों को तो आज कार्बी आंगलॉन्ग में जितना भी ट्राइबल्स और जो लाइक माइंडेड पर्सन जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया लोग एक इकट्ठा होके उसके खिलाफ जो हमारा दो बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं और मैं एक दो बातें मणिपुर गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं क्या मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी उसको ये पता नहीं है कि वो मणिपुर का केयरटेकर है Manipur along soluk sodak among wekejap non an chiklojoni abad mati nifaro plengtanglo bonta det pia Prime Minister Narendra Modi lapen NEDA a convener Dr. Himanta Biswa Sarma atum non puanta aking tak anta dongdam uti lasi Manipur along a sarkar ke charia dangke kachirai amatsi hek lasi President rules padovek nang jipusi bangso kachi songlong APHLC baithalangso LAC amaipu Bikram Hansepen ningjepon Manipur along non cyclone nita ke part lo 100 days ke plengpo hala dak suluk sodak ke do di hem mega chi chai ben chenglok ka chapati ben chenglok muluk lok ke thi rat lok ke thi dak tribal satum ben chenglok bang pharoi si le kailo sita pinier ni litum theklong lo Prime Minister of India di ka chikrong lo Prime Minister of India Narendra Modi pen thanga step nang deng de la penil tum theklong lo Manipur Chief Minister amatame hala dak tame thang ta la khei tum han kheini khei ko an ma gadula han peace ke wan je pan ka restore je pan la tum thang da bor i ami si ki kai thu si patan thong ong la son nak thak si litum la dak NEDA chairman Himanta Biswa Sarma tame hala dak dam pen sita thang peace ke wan je lam restore je pan thang dai tum theklong li la sila ka kon demi pan si tum dak dul do pon do ma so dharna Piniarnya bangke sominda radang along ta India amana penga bangke arumansi pasuntuk khangjanglo athema kukia khaya tumaphan pinangan apran armudlo lasohut inut Indian Army chormati apiso phan anta apran armudetlo lasilaki India sarkar tum khaiso hejan ke pachar hoji abidi kang limpusi APHL CMI puje ai katharpen ningjepon a image ke pisuntuk lo pirthiang bong athema kuki arlo so tom phan areng angse si perit lo lapen ke kuki tom phan pisung pik lo pithi lo Indian Army apiso aphan anta pa pithi lo lapen ili tum theklong lo
Manipur chief minister ta langdun lor thang ta claim klede ilitum chief minister Himanto Biswa Sharma ta alang like neda chairman polo alang li hadak dam lo Amit Shah ta home minister alang li hadak dam lo alang li tum hadak dam det pen kahuri ka boy do thumucho Ilitum sorkar phan kipangnia bangki rada phan kirai komjia phan kilang charia phan si sorkar kipangi lo pulote kupia potsi pinyani manipura long lapu anang deng nangle rok aphita insam dunri puta karjualam the teklang pon. The government, we all have the government. We have the government. We have selected the government to protect its people, and it has not been able to protect its citizens. Like the situation in Manipur right now, which is like it has come up to a heinous crime. Like we all must have seen in social media platforms like what has happened to those two women. Like that was like inhuman, brutal. Like. Pini bangso kache songa sai kideng hut manipura long kichar wo hut kukia khaya phan apran kamut lapen kachulang rema puthak pin rem pon lapen manipura long prabjin pen monsam pathir nangji pura ke hang padopon. News report long soda inti tarbieng long lai